Ja siin jätkub järjekordne pikk ja igav kolmas osa ja siin on siis selline asi, et ma ei tea, kuidas ma ei näinud seal kaarti õieti, aga sõitsin ühest majast mööda, aga seda on ka näha. Ekraan on ikkagi vilets ja lihtsalt sa ei näe päikese käes asju. Ja siin on nüüd niiviisi, et ühes päeval ma rääkisin Woldi kulleriga, kes sõidab nüüd kahemootorilise fatbike'iga, nüüd juba 2 kuud, ja kui me nägime, et meil on mõlemal oli terve see nädal tuli kuskil 90 sõitu, siis tema summa tuli üle 100 euro suurem. Mida tähendab seda, et Wolt maksab tõesti tunduvalt rohkem kui Bolt. And in here it's continuing, it's a third part and it's a boring part, and in here I made it some mistakes. How do you explain it? It's GPS made it something, it's strange things, and by that I'm not found it very quickly one house. Итак, здесь продолжается 3-я часть, которая тоже очень скучная. Еду мимо из одного дома. Здесь, довольно много даже, слишком много. Но потом мне вроде таких ошибок не пришел. Но в чем дело? Тут еще. Я одном Volt-курьером, не Bolt, а у нас есть еще Volt. И он едет сейчас новым двухмоторным фэтбайке. И у него тоже было там 90 что-то на неделю было поездок, но у него было денег 100 евро больше. Volt дает гораздо больше денег за поездок, чем дает Bolt. Вот такое дело. Таблицы тут старые, и сразу и начинается все это. Yes, camera was working. Right. It's not was, it's absolutely not warm. And by that time I was thinking that it's not working. And it's maybe it's 8 or 6 years ago in that place is where it's now it's new ways and the bicycle roads. It's a grassland and go was on that grasslands and makes a moo. Итак, там еще 6-8 лет назад корова там была и му сделала. Так, условная главная дорога здесь. Если бы машиной ехать, тогда мне надо было бы на этот главную дорогу туда налево повернуть. Так. Мне надо попасть сюда на пешеходную дорогу сейчас. Võtsite kogu ruumi ära kinni mulle. Закрывали все пространство у меня. Вот так. Aga mis siin on jällegi, ega siin võib üsnagi kullerit võib ära tüüdata see, et sa sõidad kogu aeg ainult ühes samas suunas iseenesest. Ma mõtlen selles mõttes, et sisse-väljasõidud on, nii vaatame, et siit kedagi meile vasakult otsa ei tuleks, näiteks need.
et jah. Nii, vasakul, kes meid sealt tuleb, ei kedagi. Nii, meie sõidame otse. Так, помогаем немножко педальчиками. It's helping it a little with the pedals. And riding it in 26 kilometers per hour. And the wind is at front side. And wind noise protection, it's working in full today. And I need to ride to here, and here, and it's I'm need to cross its railroads. All right. I made it now. It's a mistake. But all right. I was in that street. Again, I made it a mistake. Alright, what now we need to... Oi! It's so high border, it's in here. Was. Before that street in here, it was not excised, and it's we riding it's a little forward. It's 2 was it's only a grassland, and it's goat was walking and eating its grass. No, we seeing that it's in here was it's the end of city. Здесь раньше закончился город. Мы видим, здесь были старые, ну, постарше дома. Какой старые? И... Так, что же... Ага, они должны отдать дорогу нам. Знаки здесь такие. Там знак этого велодороги и этот треугольник. Это значит, что они должны нам дорогу отдать. Да. По краю перестроены и новые. Но здесь нам надо попасть через железнодорогу. Ходить здесь пешком, толкать этот тяжелый велосипед или нет? Да. Сэкономил бы много время. Там пешеходный переход. Обещали, что туннель построят сюда, но никакого туннеля не вижу здесь. And it's very narrow borders in here. Is it we seeing it's a train or something? No. And bicycle bag, is it so big? Так у меня велосипед длинный и сумка на боку прямо в стороне.
По принципу мне надо было попасть сюда. Вот так. We seeing that in here it's big gardens or something. It's the way, and that is it's houses in built in 50s and in 60s. And yes, we seeing that it's the city was ending before in here, and in here was still it's go. Як мы видим, что действительно, что и город здесь тоже закончился раньше. 6 минут. Мы выехали, мы деревня. And we are in the country, we are outside of Tartu. Так, галочку можно поставить, что мы в деревню ехали. За город. Nii, sõitsime, oleme küla vahel, ütleme nõnda siis. Et võime linnukesi kirja panna, et oleme ka linnast välja käinud, sõidame 25 kilomeetrit tunnis and we're riding it's at 25 kilometers per hour if we seeing it's and that it must be eliminate road noise. But is it really helping? I don't know. И так этот капонир должен по принципу глушить этот шум. Но черт его знает. Так, у нас вторая железная дорога. Но этот наверху. And it's in the here, it's in the next railway. And now I think that we need to turn to here. Yes, it's a right direction. And now it's the left side. All right. Somewhere in front of us it's being but and by the same way or the same by the same way, yes, we are riding it's back to the South Central Madhouse both. That place it's closer and closer, and I want to stop in here where is your shadows and corrugating its map view from next street I'm
I'm turning not in here, but in the next street. I'm turning to the left. I think. In here, it's nearby. It's school, and by that we seeing it's so much school girls or not that street. This is. Alright, I need to turn from here to a left, and after that I need to turn to a right. I think. Yes, now it's something, it's front of here. I'm not seeing that it's in here. It's a drunk policeman was where we are. Where is it that? I'm not seeing that. Кнопка маршрута пропала. Teile? Hesburgeri. Jaa, on küll, jah. Huvitaval kombel sõitsin august läbi või üle selle purjus politseiniku ja marsruut kadus eest ära. Aga näitas, et need majad nagu oleks. Ma ei tea, panime selle... No selge, te panite punkti lihtsalt siia. Jah. Nii, kohale. Nii, mida ma tegin, vaatame kohe sellist asja. Ma ei olnud tegelikult aasta aega, ma nagu naljaviluks teen seda vahel, nagu seda Bolti sõidan. Ja ma ei ole aasta aega, ei ole vahepeal üldse sõitnud. Aga need Bolti joogid on alati kohutavalt halvasti, need on need nõrgad. Ja ma panin need oma kilekottidesse, et ei lödistaks ära, aga tundub, et seekord on see kuiv. Vaata, miks nad võib-olla kuivaks jäid, on see, et see on ka kuiv. Nii, palun, võtke ära. Jah, ja tisu. Jumala ja vanakuradi kaasabil jäid nad terveks ja kuivaks. Jah. But the address was it something in here, that house is it? All right. Where is it? It is a pizza center somewhere in here. I'm not absolutely not idea. Where is it? Let's begin. All right. Maybe I know. It's the Soviet period by-did garages, and it's through two railways. Итак, я думаю, что знаю, где этот. И они как-то... Все говорили, что он почти не работает. Но это единственное, что здесь может быть только. Посмотрим, ли так оно или нет. 200 meetri pärast
keerake vasakule. Nii, jah, ma pean jõudma sinna kahe raudtee, selleni pean jõudma. Aga unustasime vaadata uudishimu rahuldamiseks, et palju me siis ikkagi raha sai. Итак, забыли смотреть, сколько мы денег получали. And we forget to watch how much we was get for money from last ride. Last ride it was costed €4 and 11 cents and all together is 15. Итак, 4. Так. Куда все этот карты пропали? €4.11. 410 рублей. Можно так сказать, была эта поездочка. Так, отсюда налево, конечно. Так, что же знаки у нас тут? Машин тут. Так. У них тут пьяные полиционеры и машины. 200 meetri pärast. Keerake paremale. И машины останавливаются или снизят скорость. Так. И все вместе 15 евро. Это где сколько это? 1500 Keerake paremale. рубликов. Да, сюда, точно. Here it's being tunnel. Ага. Итак, здесь этот тоннель, который вон, да, сделали. А этот сторону они сделали. Понятно теперь. Так, правой рукой. Опять. Но я через сад или этот ограду видал. Вот отсюда налево. И вот Seejärel sihtkoht jääb paremale. и вот эти гаражи там. Ja seal need garaasid. Või olla, ma sain isegi üle sõita. It's again, it's somewhere in here, it's that garages. Sihtkoht jääb paremale. And that's that. All right. And we have 3 minutes to time to ride to here. And where we need to ride? In what street we need to ride? Kurat, jälle kadus see pisike suurendav programm eest ära. Vanasti töötas ilusti kogu aeg. Nii. Mis kuradi tänavad need siin on? Suur kaar, aga mis nurk? Suur kaar, mis nurgaga siin pistmist on? Ma ennem nägin suur kaar
ja see on päästik. Ja siin on rästa. Olgu. Üle raudtee tuleb sõita. Nii. It's ready. And we have it's 1 minute it's time to get to here. And I forget the name. All right. Итак, как всегда, мы забываем имя. Tere, Steffi! Kas see on väga suur? Ei olegi. Ma mõtlesin, kas ma pean selle koleda koti endal lahti arutama või? Aga kurat küll. Ei, ikka peab. Ei saa. Keegi rääkis, et see koht peaaegu üldse ei tööta eelmine aasta, et siit mitte kunagi mitte keegi ei ole tellimusi saanud. On jah. Kas, ma mõtlen see, et kas on juba üle ka visanud nädalaga või? Veel ei ole, jah. Vaata, teil ei ole niiviisi, aga näiteks Taverna pizzas, eks ole, sealt peavad ettekandjad ainult niiviisi, no nimetame tüdrukuteks, eks ole. Ja nad peavad seal kogu aeg seal trepist üles alla käima, välja, sinna kohvikusse käima, edasi-tagasi sebima. Ja ütles, et tal on, õhtul on ikka nii toss väljas. Ja. Nii, aga palun, jah. Kas siin midagi tarka kirjutatakse ka? Huvitav, et see on veel isegi korteritega maja. 3 minutit annavad aega, natuke ebareaalne. And we takes its time, it's 2 or 3 minutes, it's non-realistic. Unrealistics. No, or unrealistics or non-realistic. Car is back. And we turn from here, it's to the right side. All right. Let's use that bicycle way in here. Народный спортсмен. Так, видит меня или нет?
And street name is Peak Curve. Maybe it's not the good translate, but it's in here. We have it's a small curve, central curve, and this is the peak curve. Итак, у нас есть, если перевод правильно, ну как-то так, этот большая дуга, вот этот улица. Есть еще малая дуга, средняя дуга или центральная дуга и вот этот большая дуга. И называется этот дуб городок, но дерево дуб. And this is called that city region, it's Oak City or maybe it's Oak Town. And we're seeing it's some houses it's built in before the war. Kuhu ta mind veab nüüd? Ma olen juba mööda sõitnud. Mis maja number see on teil siin? Te ei ole kurat kohalikud, ei ole muidugi. Mida? See on 40. 40. Hästi, tänav on seal teisele pool. Ei, jah, aga maršruut viskas juba mööda mind. Ma sõitsin juba sõitsin mööda sellest. Minu arust. Маршрут меня мимо кидал, что ли. Обратно еду. Здесь нету кнопки уже, где я. Mis maja, kas teil on 22 või 24? 24. 20 on siis see suur see. Nii, ma saan aru, et teie ootasite, jah? Aga kaart viskas mul mööda ja ajas mu sinna edasi kuhugi. Ma hakkasin ka vaatama, et numbrid ja punkte ei klapi. Ja, nii. No head niigi läks. Oota, on valest otsas, see on pitsa ju meil. Eelmine aasta, ma ei ole täna esimest korda üle aasta aja või sügisest saadik proovin niisama Naljaülust Bolti sõita, siis alati kõik ütlesid, et see pitsakiosk ei tööta, sealt tellimusi ei saa. Aga seal, kes see nii-öelda see pitsatüdruk oli, ta ütles, et ta on nädal aega ainult töötanud ja tellimusi on. Kas seal oli eelmine aasta ka tellisite sealt või? Ma ei mäleta, aga ma
ma mingi aeg hakkasin proovima, siis mulle väga meeldis sealt üks pitsa, siis ma hakkasin ka sealt tellima, see on lähedal ka. no selles mõttes küll jah, minul oli sinna jälle kaugele sõita. no see on nüüd tühiasi, see ei puutu teisse, aga lihtsalt, et no ja selge, palun, head isu teile ja. Kas see on... Девочки говорили, что они раньше тоже оттуда заказывали, что цена хорошая. Что цена хорошая. And let's see it's how much we was get from that. And let's go under the shadows. And from here, maybe it's again, can we send us to a central city? But I'm not want that to go. And how much we was get from that ride? We was get it's 220 if it's camera is showing. It's I don't know. And all together it's 17.52. Ma olen vaadanud üks Tallinna kuller. Ta isegi Boltiga sõidab ta päevas jalgrattaga, elektrijalgrattaga sõidab ta 100, 120, 150 eurot sõidab. Ta sõidab igal pool kõnniteede peal ja niiviisi ja ma saan aru ka, et kihutab. Või mis sõna kihutab, ütleme nõnda. Ma võtan nagu asja nagu meeletult, nagu rahulikult, ütleme nõnda. Ja siis on selline asi nagu, et mis ma tahtsin sellega jälle augus läbi sõita. Ja et aga Tallinnas on selline asi, et neil ei ole kohta, neil on alati koht, kust tulevad kohad, kus on alati tellimuse. Et tal ei ole mitte kunagi ei ole tühja sõitu. Minule võib praegu näiteks tulla aparaaditehasest lähim tellimus. Aga ma keeran juba siit ära, et ma ei sõidaks sinna päris Riia tänavale välja. Et ma eemalduksin siis sellest nii-öelda aparaaditehasse sellest piirkonnast ja üritan Soinastesse välja sõita. Ja üritan Soinastesse välja sõita. Juba siit eemale ära. Uskumatu. Rikume eeskirju. Так, под кирпичом ехали. Саша или Саня Ларин. Он в Москве, этот самокате. У него видео все время есть этот, когда он едет под этими кирпичами. И последнее видео было насчет этого, что ее вызывают на ковер. Но вдруг полгода он удалил, за полгода все эти видео, он все эти удалил. И мы не знаем, по-моему, 6 или 4 месяцев. Почему? Но если у меня бы тоже все время, но он ехал все время под кирпичом. Я ему длинный пост сделал, что у нас в Эстонии можно взять все этих сотрудников, но клиентов лицо надо думанить. Дело или торso, ноги, это все можно показывать.
Так. Ну, как этот, свободы печати и слова, но пресса. Эстония действительно на втором месте. А за прикосновение, ну, как свободы человека, общее такого гражданского, Эстония в одном году была в 7-м месте, а теперь в 6-м месте. Вот так что у нас вообще-то можно их так поставить. Вот так у нас русский говорит. And people that was talking, it's very loud in the streets. It's not Estonia. It's he is Russia. Well, maybe it's Ukrainian too, but he is talking in not in Ukrainian. He is talking in Russian. Ordinary people who are not close absolutely. No, I mean that citizen of Tartu may not know it's Russian language. For him, we heard that yes, it's Russian, but they not understand nothing, and they not understand. They not made difference. Is it Ukrainian or Russian language? For him, it's all in one. Итак, у нас люди уже не понимают русский, но слышат, что русский. Но они не различают, там украинский или русский. У нас все одно, что один русский. Все. Так. Заказывание не пришел. Да вы что? Я уже здесь. I'm in here and we have not its orders. What is happening? Is it in here? It's the cars. Alright, it's a back. It's a car. 1, 2, 3. I want to turn to a motorway. It's the next car. And it's the next. And it's a soft center. And waiting the next order. And before we waiting, we turning off the camera. Итак. Ждем этого. Время 14:53. Это, мы почти 3 часа. Ну, русские говорят, что 500 рублей. Ну, немножко больше. 550 рублей в час. Ну, даже больше немножко. Так, все, вырубим. Ja lülitame kaamera välja. Ja
proovime käsklusega öelda seda. Stop recording.